Murakaza neza ku iyi channel ya SOLIDWORK tutorial in Kinyarwanda. Tugiye kureba ukuntu twashanya spring muri SOLIDWORK. Spring rero nidufasha gukora icyo bita damping operation, cyangwa se kwa kundi ikintu kigera hano gikeneye. Enda tubare urugero, igeze nk'ahantu hari kibuye runaka nk'ipine y'imodoka rikakandagira ryurira. Ira damping cyangwa se ira shock absorption, uburyo ikorwa twifashishije iyo raso. Tugiye kureba ukuntu dushaka kuba twashanya muri SOLIDWORK. Urugero, tugiye gushanya kweri spring kuko hari ubwoko bwa spring butandukanye muri SOLIDWORK. SOLIDWORK imaze gufunguka tuza file new part, tugakirika OK. Twamara gukirika OK, tugahita tuza tugahindura dimension. Urugero, dukande kuri custom, duhindure muri mmgs. Niturangiza duselecting plane. Hano urugero dufate front plane, tukirikeho, tuze normal to, tugaruke muri command manager, tuze muri sketch command, dufate line tuyishanye tuzamutse muri dore muri origin. Right click select, tukirike kuri ya line, tuyigire relation vertical. Noneho tuze muri command manager, dufate smart dimension ya line, tu dimensioninge kuri milimetero 100, tukirike enter. Niturangiza select, twongere dukirike ara zoom to fit, turebe ya line neza, turabona ko iri fully define. Noneho tugaruke muri command manager, tumanze twe existing sketch. Niturangiza tuze twongere dufate urugero right plane, tuze dukirike ara normal to kugira dushanye. Dusubire muri command manager, dufate cycle, dufate duhere muri origin, tuyikirike hano, tuze dufate kano ga fresh hano kanditse smart dimension, tu dimensioninge tuvuye muri origin kugera ara muri center cycle. Dushireho urugero milimetero 25 enter. Twongere tuze dufate iyi cycle y'inyuma, tuyishireho diameter ya milimetero 8, tukirike enter OK. Turangiza dukirike smart dimension cyangwa dukande escape kuri keyboard, ya dimension iveho. Nyuma nibirangira tugaruke twe existing sketch, tuze muri command manager, dukirike kuri features command, dufate sweep the boss base. Noneho hano profile and path, iyo tugiye hano ni profile, dufata yindi twashanyije nyuma cycle, path ni ya line OK. Tuza hano muri option, baratwereka hano muri orientation twist type, tukirike kuri kano kave, tuza dufate iyi twist along path tuyemezemo. Twongere dukirike kuri kano degree, twe dufate turns OK. Hano degree dushiremo rotating kuri urugero dufate 8 OK. Turabona ko hano twabonye ya spring. Niturangiza tuze twemeze hano OK. By rotation turabona ko ya coil spring twamaze kuyibona. Dushaka kuza hano tukareba isometric OK. Hano dushaka kuza tugakirika tukahindurira color, urugero tuyigire this color cyangwa tuyihereze iyi color, twongere dukirike enter OK. Nanone dushaka kuyikorera cut view, turebye kuri kano tugakatinga cyase ico bita section cut. Dushaka gukatinga mu buryo dushaka gukata kuri top plane, tugakata part yo hejuru, cyangwa tugakata front plane, even right plane. Hano dukatinze dukatinze kuri front plane, twakatinga hano dushaka guhindura plane section OK. Tegereze machine loading. Hano turabona ko twatugiye gukatinga kuri upper distance, hano dushobora kuyishiraho OK. Hano dushaka gukatinga, urugero tugaruke muri section ya front plane,
Okay. Section ya front plane, turabona ko ya front plane yaje, dushobora kwemeza hano kuri OK. Turabona ko ya spring twayikoreye cutting. Okay. Dushobora kongera tugakora back. Okay. Thank you so much. Murakoze cyane. Nabakangurira gukora like, comment, share ku iyi channel ya SOLIDWORK Theory in Kinyarwanda, ko igenda itwereka ubumenyi butandukanye muri SOLIDWORK budufasha kugenda tumenya uburyo ki twakora design zitandukanye, cyangwa se biriya bintu tubona bisohoka bivuye mu nganda, tukamenya ese nubwo bifite design zitandukanye, ese byakozwe gute, byagenze gute. Dukunda kubyibaza, ariko akenshi tuba twarabikoreye design twifashishije software cyangwa se CAD software zitandukanye. Murakoze cyane.